Mba'éichapa jepiveguáicha ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi hérava Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sazón, Radio Libre 1200 AM rupive. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando como cada sábado nuestro programa Guaraní ñane ñe'ẽ, que se extiende de 6:30 a 7:30. Repito, todos los sábados. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteñara Ombo Japipambo Japuara Oí. A Romonguaje PM Oremaitei Joribeva. Ripotá Pejasá Peteĩ Arane Porãmba Jepéva. Vy'a Mborehu Vy'a Guapy ha Jekupytýve. Pene Pejenguekuérandi, Penderoveguekuérandi. A todos les deseamos una feliz jornada, que sea este un día pleno, sobre todas las cosas que en sus hogares o con las personas con quienes comparten puedan pasar una jornada con alegría, con amor, con paz y con bienestar. Eso es lo que siempre les deseamos a todos, y al darles también la bienvenida, como es costumbre, agradecemos siempre a los directivos de Radio Libre, en la persona del doctor Benjamín Fernández Bogado, de la señora Elisa Bogado y de los compañeros de la radio por este espacio tan importante para la difusión del guaraní. Y muy particularmente en el caso nuestro, a nuestra compañera Claudia Inoue, quien semanalmente es la responsable de poner al aire nuestro programa Guaraní ñane ñe'ẽ. Coaco arape ñañemoténonde imita ko'ẽrõ ñepyrũtahínape arapokoindy Marangatu. Ápe ñeporanduhína mba'évape arapokoindy Marangatu. Arapokoindy he'iche semana ha Marangatu he'iche Santo Santa. Semana Santa oñepyrũtahína. Hape'ãngo peteĩ mba'e ndetuichapa jepévako ñane retãme. Jepémo oĩ heta ñande apytépe ndaha'éva katuete cristiano. Térã oĩ ndojeroviáiva Tupã rehejajépa. Ña jepémo upéicha ñande jahechakuaamíta ko árape umi ohapykue ohecharãmóva momba'eguasúvape kiritũ reko. Kiritó ja'éva ñandéngo ne'ãpe ñeporãndojeýta mba'épahína. Kiritó péicha oje'e guaraníme Cristo. Kri ndaipóri guaraníme ha mba'e ojejapo péichahápe oñemoĩ pe K ha R pa'ũme peteĩ I ha opyta Kiritó. Aja'étaramo Jesucristo pe Jesús Kiritó. Ha'ékuri añetete umi oĩ heta ñande rapicha o hayhúva ohecharãmóva momba'eguasúvape Jesús Kiritó rekove, Jesús Kiritó reko. Péape ñande jaguero'ayútava ñanemandu'áta ko árape. Oĩ hetave mba'e jaikuaaháicha ñane retãmengo iñasãipe Guarani ko'ápe hapépe ojehecharãmó oñemomba'eguasu ha opaite mba'e oimíaguingo ohasapápe Guarani. Térã Guarani oike opaite mba'e ñande jajapóva, ñahendúva, jaikuaáva rehe. Ja'évo upéicharãmoko Semana Santa jepémongo aretereíma ojehuhague amoite ko'ág̃a jaikuaa ñande ja'éva Israel, pépengo Jerusalénpe oikóvake ko mba'eguasuetépe ko'ẽrõ jagueromandu'áta pe Jesús Kiritó oikerõguarékuri pe táva guasuetépe peteĩ chaburromi, burrohína ári. Ha umi tapichakuéra osẽmba henondépe oikuaávo mápa ha'e ha oipysópe hape rehe ñande ko'ápe jejapóvape Pindorogue. Hape'ápe momaitei hikuái chupe. Oike ha'e táva guasuetépe ha pépe oñepyrũtahína pe avei ñambyasyetévape jehasa asy ha oguereko'akue. Umi apytépe oĩhína pe opavete ajaikuaáva ambue ñe'ẽme hérava Vía Crucis pe aja'étaramo Guaraníme hína Kurusu rape.
vía tape ha crucis cruz kurusu rape peare ñane mandu'áta veiko ápe ha upéape mba'épengo aremímako ñane retãme pe jaikohárupi katuguape Paraguay, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Ñemby, jaháva muite hugavévote, katu jaha Misiones, San Ignacio rehepýpe Ñarandy, ikatu jañomiẽ ko'ãvoty ápe yvyty heise Cerro Jaguarón oĩháme pépe avei ikatu ko'ápe Ñembýpe aveípe yvyty Ñemby oĩháme Cerro Ñemby ikatu amoite Altope Cordillerape ikatu Kapiatápe ha umípe mba'e jajuhúta ha ñande rapichakuéra oñembyatýva ha opurahéi asýva ndaha'éi opurahéi jahe'óva purahéi asy castellanope ja'éta el canto lastimero, el canto de dolor con la pasión de Cristo. Jesús jehasa asy oñanduka ñandéve pei purahéirupi aumíape ñembohéra estacioneros oje'éavi chupekuéra pasioneros oimérape katuetépe hecha chupekuéra mba'éichapa oñemonde hikuái overahápe kurusu tenondépe ha oguata og̃uahẽ pe tupãópe ha oñepyrũ ojapópe purahéi asy castellanope ñande ja'e vida, pasión y muerte tekove ajehasa asy ha manó Jesús Cristo rekove rehegua ha ha'ekuéra ápe ñane retãme opurahéi guaraníme okakuaa hikuái péicha ha ombohasajey ko'ág̃a ojehecharamojeýi chupekuéra oñehenóijey chupekuéra ha umi karai ha kuñakarai mokõive oja upépe mitãmimi mitãrusu purahéi rupive ñande ikatu ñañandúpe mba'e guasute ojehúvape arapokõindy Marangatúpe ãŋa ko'ẽrõ opaite tupãópe oñemongaraíta pe Pindó karai oñembohéra la bendición de las palmas oje'e chupe España ñe'ẽme ha upéi ohasáta ñande g̃uarãpe ja'éva ñande guaraníme arakõipe lunes, arapy, martes, ararundýpe pépe heta tapicha oho itúva haisy rógape térãipe hembykuéra rógape amoite mombyrymbyry sapy'ánte oikóva hikuái ko'ã Paraguay rupi oúvakue omba'apo hag̃ua oúvakue oñemoarandu hag̃ua oipaite hikuái opaite amoite heñoihague rupi itávape itúva isy ipehẽnguekuéra rendápe ha'éngape ararundýpe miércoles santo voi oĩtama ohótava jepe'avángove jepe'a jeheka jereru la ir a buscar la leña jepéva oiporã ogapýpe katu opaite kuña ha mitãmimi oñepyrũtamape mba'e guasu apo ha'evahínape chipa ha chipa ndive aña sopa paraguaya chipa guasumía ha mymbamimi ndaha'éva katuete vaka kure ovecha ryguasumía oñembosako'ipaitehína upe aja ojejapo ajápe tatakuápe oñepyrũpe tatarã jeva peteĩ vate ajaehaicha ñande sapy'ánte térã mesa ári oĩma pépe avati ku'ipyréve avatíngope ogapýpeguavoi oñeñemitỹvake ogapýpe ha oñemono'õvakue ha péva upéicharamo oñemongu'i oĩme aveípe mandi'ógui ojejapóva ha'éva aramirõ oĩmape ryguasu rupi'ãve ryguasu ogapýpeguavoi ombo'ãva oĩmape kure ñandy kurevoi ojejukavahínape ha oñemongakuaa oñemongyrávako arapokõindy Marangatúpe g̃uarã ha péva ñandy ajévape ojepurútahína chipa ojejapo hag̃ua oĩma ani aveípe
ogapypevoi ko'ã oĩmbáhína ha mba'épe oikótahína oikóta peteĩ ñembojehe'a kambýi rehe ajépa omía ojejapopaite ta'ãnga ha oĩmbávo opavavetéva sapy'ánte kuña oĩramo ñande jarýipe ja'éva ñande abuela ñande sy ñane reindykuéra ojapopaitéta umi ta'ãnga'i chipara'ãnga oĩta ojapóvahína pe jakare oĩta ojapótavahína pe chipa argolla oĩpe jaikuaavoi oĩtai umi apytépe oha'ãva pykasu umi mba'éngo ojejapo ha upéi oñemohendapaite oñemoinge mboyve pe tatakuápe oñemboguapypaite umi chipa pe pakova rogue ojererúva pe a'ári oñemboguapy ha péva ág̃a oikévo pe tatakuápe omohyakuaa asyvéta pe chipa ojejapóva upéicharamo asajeriremi oĩma chipa oĩma sopa paraguaya oĩma pe chipa guasu oĩmbaitéma aive kure retỹma oecha retỹma hamba omía ryguasu ajéva oĩ ojapóvape hérava ryguasu cargado avei ryguasu ryepýpevoi omoĩjeýva so'o ku'i ha pépe oike avei umi ka'avokuéra verdura ha mba'e ryguasu rupi ajey ha péva oñemoĩ pe ryguasu ryepýpe ha oje'e chupe ryguasu cargado ha péva upéicharamo ohopaite pe tatakuápe ñepyrũrãme chipa ha upéingo ág̃a haku porãhína pe tatakua oñemoinge hypýpe natekotevẽivoi hetaiterei aravo pépe ojepuru sapy'aitemíme oĩmape he'íva chupe hikuái la primera saca oñenohẽ ha je'íma ojejapo haku asýhina pe kojói pe cocido reheve ñañapi'ũ jahávo ikatuháicha hakuetereíngo pe chipa ha ja'umimi ha pe a'ári upéicharamo pe kojói peãngohína pe ararundy pe miércoles santo ha upéi ág̃a jahecháta mba'épa ojehu ág̃a pe arapoteĩ arapo jueves arapoteĩ viernes ha upéi ko'ág̃a ñamomba'eguasúva pe arapoteĩ pe sábado pépe ko'ág̃a oje'éma sábado de gloria jépa pe Jesús Jesúscristo oikovejeýrõguare la resurrección oje'éva omiã rehe ñañe'ẽmiẽta jahávo ha péichako árape ko ñane rembiapópe ñande ñañepyrũ jahechahína pe hérava arapokõindy marangatu la semana santa ko'ápe Pujoe Sãso Radio Libre 1200 AM rupive